जी वाशिंगटन استودیوی دنگ امریکا دم باش تماشاوان دلال. برنامه کردبوزیان یا به هفته تایبته اولسر هلبجارترن سرکتی امریکای. سرکتی هلبجارتی دونالد ترامپ اولسر نرینن کردان امر راپور او هپی بینن بالکش جبره پیشکش بکن. تماشاوان هجا ج واشنگتن سلاو رئیس. تماشاوان هجا هلبجارتنا سرکتی امریکا بداوی بو و آبوریوان دونالد ترامپ بو 45 سرک امریکا و اب بو تکبرینه کی به همپا بو بربجارا پارتی دموکرات هیلاری کلینتون لوتره کی منهاتن یا نیویورک ده ترامپ سرکفتن آخواه بی آلگرین خواه پیروز کرد. کارداری دبلمنت دونالد ترامپ جی نیویورکی کمپینه کی بهز بره و بر د پیشبازی سرکتی امریکا و سرکفتن به دست خست. صبح روزا چهارشنبه دونالد ترامپ سرکفتن آخواه اعلان کرد. I've just received a call from Secretary Clinton. منها تليفونك جي سكرتيري كلينتون ورقرت وي بيروزباهيا مكر او جبو مبو لسر سركفتنا ما ومن جي بيروزباهيا وي ومالباطا ويكر لسر خباطاوي يا تكوشر ده المتاوي ده اف بو سرکفتنکی کو کس باور ندکر در روزی هلبجارتنی ده. وقتا دونالد ترامپ و خانم آوی ملانیا ترامپ در روزی هلبجارتنی ده دنگی خواه بکارانی چند کس دنگی خواه بلند کرن و خبران جیره گوتن. در روزی داوی هلبجارتنی ده کاردار دونالد ترامپ در کمپینیا خواه ایالتین گرینگ ده گلکی بانگا گوهرتنی کرد. کمپینا وی به تواهی به گوتن نباش و بره و چو به تایبت جی خبرداین ویا سکسی لسر جنان و لسر کوشبرن مکسیکی ین قچاق کل امریکا ده کار دکن. لی پیاما دونالد ترامپ یا امی امریکا دیسا باش بکن باندورک مزن لسر هلبجارن امریکی ده کریه. سترامبیجه کی جازی ی نیویورکی جی ورد فکره. دما ترامپ امریکا گوره بکه اوی دمی پرامی هبه. امی بکاری جبو کیفی خوشیا خرج بکی. لپرسین اشکره کرد کوپرانیا کارمن دادنگی خودان ترامپ وک ایالتی اوهایو. ده ایالتین وک اوهایو ده گلکی کارکرین امریکی چون سر صندوقان جبو پشکریا ترامپ کو سوزن ترامپ لسر آواکرنا کار نو لسر اکونومی بباندوردار بو. لعالی دن ویجی دنگدرین دن به کمپینیا ترامپ یا نینی اجداکر ششمان. I'm a New Yorker. از نیویورک ما به دهان سالا مگهداری دونالد ترامپ کریه من اول سرنوچیان دبیست من او ناز دکر لاز باورم ده کمپینا دا گلک دنگ جدست چون. ده آخفتن اخوی سرکفتن ده ترامپ بحثا یک بنا همولاتی امریکی کر. Now it's time for America to bind the wounds of division. نوها دمج امریکا رهاتیه جبو برینا خو درمان بکه دویگو امتف به هفربن کوماری و دموکراتو سر بخو تف ده جبو وی ملتی از دویجم دم هاتیه گو ام به هفربن وکو ملتکی هفگرتی اف دماویه. It's time. بسلوگانین امریکا و بکلاما گروپیس رولینگ ستون یاد دندکاری هرتش بدست بخی ترامپ جدیکی داکد و کتنا قلبل خاکی و سرکفتنا ویا نپیش بین پیروز کرن. سرکی هلبجارتی دونالد ترامپ پشتی سرکفتنا مزن سوز دکو امریکای کو به کوری پرچبوی جالکدین بگینه هفدو. reaksiyon cihane لسر سرکفتنا ترامپ چیه؟ اما ده به راپورته ده تماشا بکن. شویدی شوا پشتوانین ترامپ وان بدلین خوش گهله گوتراوی سرکفتنی بو ناوروکیوی اگرتنا گلی امریکی بو. Now it's time for America to bind the wounds of division. نها دم هنده امریکی برینین دوبارکی سارج بکن او بگهن هف از جهمی کماری دموکرات او سر بخوین سرانسری ولاتی را دبیجم دم هنده ام بگهین یک و گلکی یک گرتی. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf هفرکا ترامپ نامزتا دموکراتان هیلاری کلینتون پیروزباهی لسروک سرکفتی کر و پشتوانین وی نبز غمگین بون لی حیبتی مابون. جبر کمپینا نحزب دریجاهی سالکی و آزراندنا چندین پرسین هستیار جیهانی برسوین بلز جسرکتنا ترامپ رهبون بری همویان
ji serokê Rûsî Vladimir Putin. Хочу поздравить американский народ с завершением. Ez dixwazim ji bo encama hilbijartinên Netewê Amerîka û serkeftina Donald Trump pîroz bikim. Dema ew kendid bû me di daxuyanîn wî de bihîst ku wî ba li ser başkirina peywendiyê di navbera Amerîka û Rûsya keşa. Em dizanîn û têdgihîn ku ev rêyekî nehêsan e. Eger bidîn berçavan peywendiyê ne baş di navbera Amerîka û Rûsya de. Trump dewlemendê xwedî şarezayiya kêm di siyasetê da wê li destpêka sala bêtin bikefta Koşkaspî lê wê rastî gelek zehmetiyan bibe. Renga şer û nakokiyên rojhilata navîn û cîhana İslamî alosttirîn pirsa wî be. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hîvî dike ew guherîneka erênî bêxte herêmê. Ve bu tercihle birlikte Amerika'da Qonaqeke nû ye di dîroka Amerîka de bi hilbijartina Donald Trump be wekû serokê û ez hêvî dikim got ew biryarê gaveke erênî be di derbarê rewşa azadiyên giştî û mafê mirovan, demokratiyetê û geşepêdanê. Guherînên hîvîkirî bi destê serokê nû Donald Trump wê mumkin bin ji ber serketirên partiya wî ya komarî di her dû civatên Kongresê Amerîkî de. Trump rexnegirê rêketina navokiya hikûmeta Obama bû digel Îranê. Bersiva Îranê jî ji bo serketina Trump ji zarê wezîrê derve Mehemed Cewad Zarîf bû. Zarîf got divê serokê nû yê Amerîka rêzê li pêgirtinên Amerîka bigire di çarçovê rêketina navokiya digel Îranê de û her wesa divê birêz Trump rastiyên cîhana vî serdemî tê bigeha siyasetên xwe jî li ser binemayên wan rastiyan de rêje. Digel bersivên cuda cuda lê rojhilata navîn İsraîliyan keyfxweşiya xwe ji bo serketina Trump wek serokê 45 Amerîka diyar kir ji ber dîtinên wî ji pirsên rojhilata navîn re û piştevanîkirina İsraîlê. Meksîkiyan xema xwe diyar kir û pêşbîniya astangên mezin dikin ji aliyê hikûmeta Trump ve hember sunûrên wan û pûçkirina rêkeftinên bazirganiya azad di nav welatên Amerîka Bakur de. Sekreterê Giştiyê NATO pîrozbahê lê Trump kir lê hîvî xwestin di demê serokatiya wî de hevbendiya wan qeyîmtir bibe. I congratulate Donald Trump. Dostên Amerîka yên weka Japonê û Kuryaya Başûr heman hîviya baştirkirina peywendiyan dike li hikûmeta dahatiya Amerîka xwestin. Li Sranserî Ewropa bersivên cuda hebûn. Li Berlînê hineka hîvî kir Trump bibe hêza guherînê. Lê nehezên wî bawer dikin ku ew ê bibe derd û belayekê mezin. Rojnameya Bild ya Berlînê manşêtê xwe wesa nivîsandiye. Rojeka reşa Koşkaspî. Her zû bazarên cîhanê bersiv hebûn. Berî bi fermî serketina Trump piştras bibe, bazarên Asya hatine xwarê. Bêguman xelkê Slovenya pitir ji piştevanên Trump li Amerîka keyf xweş bûn û hîvî kirin keça wan Melania vegerta bajarê xwe Siyonîça weka xanima yekiya Amerîka. Dexîlê şemo dengê Amerîka. Hilbijartina Donald Trump wek serokê Amerîka li nav Kurdên Tirkiyeyê çawa tên rixandin. Hêvî û bendebariyên wan li ser reveberiya nû çi ne? Em li gel Rojbabanê Kurd Fehîm Işık birêya Skype peyvîn. Rojbaban Fehîm Işık li Stenbolê tu jî dişopînî ku hilbijartinên Amerîkî bi dawî bûn û Donald Trump ya komarî ve bibe serokê nû ya Amerîka serokê 45 ya Amerîka. Di serî de ez dixwazim nêrîna te bizanim ji bo te gelo bûye sürprizek tiştekî çaverê kirî serokatiya Donald Trump tu çawa dirixînî? Yani rastî karim bêjim ku nebû sürprizekî mezin. Yani piştî ku xebatên hilbijartinê li Amerîkayê dest pê kir me jî ji çapemeniyê dişopand. Hemû anketan de nêzî hev diçûn dihatin. Lê dibiya ku gelek nêzî hev jî bibin wek hejmarên delege. Tabii gelek kes jî bendaveyekê nebû. Yani wisa dikiriyan ku Trump ve nikare bi serkeve. Belki sürpriza herî mezin helwesta hilbijarên Amerîkayê. Yani çima yekî wekî Trump hilbijar. Di sal ser peşroja bisekinin. Taybetî mirov pirsa Kurdî bêxe pêş çawan. Tu siyasetekê çi rengî pêşbirî dikî? Niha demokrat û komarî di siyasetê derve de gelek jî hev durin. Cuda ne? û wekî te jî niha balkişan Trump jî ne siyasetvanekî ji rêzeye gelek cî heye û nav partiya wî de jî gelek nerazî bûn hember wî hebûn
gelekli berxadan ku nehelin ev be berbijar namzet lede daviye da bu namzeta partiye o bu serok yani mırov pırsa kurdi bina peş çavyoka taybeti le Türkiye olu Suriye tuçu peşmik çı dokazı bibini bendavariyette çiye veki pespora ki pırsa kurdi. Yani Roşlata nabin tabii ev politika Amerika'yı ezde kanaat edemez bahatına Trump ve Rojeki de bu buharı serubili evde Amerika politikayı fu zubzu vad demek ki kurtu nagöheriyle. Tabii ve gel Trump ve ki ve vezir derbeyi velat ve de kelekaydaki cibegri yalciş partiyendera çen kesan begri bağfu ve ki cana şuret keşevirmen bana hemuciye persenin ama disajid peşerojede az takvimle akıp kut careki de siyaset bu gore. De hemen deme de hemen Trump لسر تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین پەیمانە ناوەکیە لەگەڵ ئێرانێژی بە زمانێکی پر توندی ڕێخنە کردبوو و گوتبوو ئەو گەرە ببە سەرۆک ئەوە پەیمانێ پوچ بکە یعنی دوێ ئاوایی هەنێک gelek cudabiriyên Kur jî hene Obama rêveberiya niha yani gelek kes de bawer dikin ku guhertinên mezin ve çebin. Yani rast ne tane derbare embejin İran'ı derbare Irak'ı dejin derbare Suriye'de jî carcarnet kampanya xudu hint işten ku embejim gor siyaset Amerika ne reze bu wan peyamana cihani yani pri caran bava iki eşkere got ku ez vakt tacir ekili meseleye dinarım yani ev hebuna askerin Amerikalı roşlatan abi ne da acban yani bir rengeki got eğer kazancamın hebe ezeluan deracı birbirine yani tabii ev peyvendiğin nav devleti de peyvendiğin bu koli peyvendiğin geçti zedetirci de acban bana hem bu jibo peşeroje brastici riski yani gel İran'e dava ki nu gaben nu var nabetin eve roşlatan avinde şereki denji bere şerek siyasi ama dureci ve ku şereki brengeki denji de despekirin verva hemu velatla hem deriyat başa keke fehim em gerek spasiyete dikiz ji bo van nirxandirin te. Spasiyete dikiz çok güzel spas. Kardar Donald Trump bu çilû pêncemîn serokê Amerîka. Trump berbijarekî gelekî cuda bû. Me raportek taybet li ser jiyana wî amade kir ku hûn temaşevanan bizanin Donald Trump kî ye. Çima û çawa Trump vek berbijar divê hilbijartinê cih kirt. Ji destpêka destnîşankirina berbijêrê Partiya Komarî ya Neasayî bo hilbijartina serokatiya Amerîka di hizêrana Aborî de kardarê got carîkarê siyasetê nekiribû ragihandgo ew dixwaze bibe serokê Amerîka. I am officially running. Ez bi fermî xwe berbijar dikim bû serokatiya Amerîka û ez wê careka dî mezinahiya vî welatî vegerîn me ve. Di dema ragihandina berbijartiyê de Trumpê di nav malbata xwe de diyar bû di avahiya xwe de ya got navê xwe lê kiriye ku beşekê mezin ji ked û xebata Donald J. Trumpê diyar dide. Li Queens li New Yorkê di malbateke zengîn de ji dayîk bû. Bavî Fred Trump firoşkarê avahiyan roleke serekî û bendoreke mezin di jiyana wî de lîst. Bavê wî gelekî desthilatdar bû, birêvebirekî gelekî bi daxwaz û dijwar bû. Bêguman Donald karakter û kesayetiya xwe ji wî wergirtiye. Xwendina wî di dîbistana navdar Wharton ya darayî û karê wî di kampanya bavî wî de ya avakirina avahiyan de li Queens û Brooklynê hiştgo bi gaveke mezin ew derbasî jiyana min hatin bibe. Trumpê di sala 1971 de kampanya bavê xwe birêvebir got ew rastî kişeyên dadweriyê bû. Ji ber got kampanya wî biryarên nijadperestî di karê xwe de bikartanîn. Ew gilî wê careke din bê pêşiyariya wî di helmetê hilbijartinê de û ew rastî rexneyan hate ji ber helwesta wî di derbarî penaberê Meksîkî de. Ew mixederata tînin, ew tawanan bixuratînin, ew destdirêjiya seksî dikin. û ol. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald Trump daxwaza rêgiriya yekcarî li hatina misilmanan bû Amerîka diket, heta nûnerên welatî bizanin ka çi çê dibe. Karên wî yê di destpêkê de û serkeftinên wî yê mezin û avakirina wî avahiya Trumpê ya balkêş hiştin got zîrekbûna wî jî hatîbûna wî bê berçavê mîdya û ewana wê rolekê bilîzin di kampên wî yê hilbijartinê de. Doing business in New York. Karsazî li New Yorkê pêdivî bi kesekê bihêz û xebatkar heye. Donald Trump karsazekê rastînê New York e. Her wisa jî têkçûnên mezin dê kazînoya wî de ya got têkçû û qelaş bû û ziyaneke aborî da ser jiyana wî ya kesayetî. Di ew dema got Amerîka di zor û zehmetiyan re derbas dibû.
New York is it's the biggest market. دماته سرپرسا کارسازی و ملک و خانیان لامریکاوی چاخی نیویورک مزنترین بازار ته. دونالد ترامپ کارسازکی د آستا ناوین دابو. گله کس وها د فکرین کو او کسکی سرکفتی نورماله. بسیجارین زواجره و دو بردانین گلمپری و پین زاروکین ین گو برولن ده هلمتین وی ین هلبجارتنی ده جیاناویا کسایتی بالی دکشینه وکو کاریوی. جارکدن بیارک تایبت ده جیاناویا تایبت ده درکت هولی ده دیبتا داوی ده. گو تومارک دنگی بدنگیوی هات بلاف کرن سر دست رجای سکسی ل دجی جنان. گوی افتشتا ماندل کر. These vicious claims اف گازنده تینه کرن بیک جاری شاشن. دونالد جارکدن جتنگاویا درکت و درکت برچاوان ده سالا 2000 ده بکو کاردارکی بالا خلکی کشان ده برنامه خویا تلویزیونی ده یا بناوی شاگردین کار. دونالد بو دنگکی سیاسی ده دماغو وی راگیان گو سروک اوباما نل امریکا جدایک بویه. وی جارکدن او تشماندل کر ده هلمتین خوده. هیلاری کلینتون و کمپیناوی یا سال 2008 بشاشتی دست پیکر و منداوی پی ایناد. ترامپ کاری بزورا 16 کاندید کوماری به ده پیشبزیا سروکاتیه ده. به دنگ ودانه که برچاو دناو دنگ دانرین امریکی ده. او خمباریا مزن کو دمک درش هبو جخرا کارانی. و سودورگرتن آجروشا سیستما سیاسی یا آلوزه. از ده ترسن فرتوفیل بکرنت هل بجارتنان دا. ترامپ بسر ناوی خویی مزنوکو کاردارکی وی ناوی کی دن لخوزی دکر بناوی سیاستوانی گلیری. I am with you. از الگلتم و دبوتا شری بکم و از دبوتا سرکوم. Win for you. هیلاری کلینتون لهمبری دونالد ترامپ یک کماری تکچو و اف تکچو ناوی به هم پابو ده انجام هلبجارتن 2016 ده. هیلاری کلینتون وی بوبیا سرکا یکم یا جن بو سرکاتی آمریکا لی بسر نکت گلک آلگرین هیلاری خمگین و انجام هلبجارتن جبو وان دجواره. I believe that she will win. I believe that she will win. هرچندی وان دنگی خو بلند کرد او نوها بو جدیولاوی تکچونا سیرو ماتمایی بو جبو هیلاری کلینتونا دموکرات. ژیان امنها ناز دکین دهید گورین. خو بخشن کو دمجمرین دریج و سال ترخان کرن جبو کلینتون به دنگ رونشتن. ده دمکه دا پرانیا را پرسینن بری دنگدان ورگرتنا یکم جن بو سروکاتی ددان پیش ده داویه دا دنگداران بریار داو کشه یک لسر آستا ولاد دیار کرن. اوه نشانه که جداهی مازن دنه برا خلک سپیه نخوندوار ده کیمانی و خلک سپیه خوندوار ده هیا. بو دمکه وان هف حنبیس کرو نازل هف کرن پشترا او لبندا سرکرده یا خوامان دا هانداریه بدوان و داویه لویشوی بینه. له هیلاری کلینتون دیار نبو جدیولاوی بریوبری هلمتاوی هات. تخمین کردن چندین ایالتان هین زوره. جبر وی که ایشف ام تشتک زیادتر نامیجین. لی دوی دمه دا ترامپ نزیکی 207 دنگین پیوستین سرکفتن دبو و شانس سرکفتن کلینتون کمتر دکر. از باور ناکم او وی که قبول دکه. لی اف بخوشی دروتیه. جبر که وی بخوا رخنه لبریز ترامپ دکر درباره نپجراندنا انجامان. من هزر دکر او هجای وی تشتی بو جبو خلکی پیشگیریا وی دکرن و جیره کار دکرن جبو دمک دریج و بدل سوزی. لی داویه و تلفون دونالد ترامپ کرو سرکفتن لوی پیروز کر. خلق ماتمای جور چونو زانی بون که دیروک ایشف هاتا نویساندن لی نلگور هیوین وان. باشه هلبجارتن سروکی نو و چوا باندار لسر سیاست در امریکا بکه. بسپورن سیاست نامودوی پیش بری دکن که دبن سرکاتیا دونالد ترامپ ته لسر کشه مزینین جهانه گوهرین گرینگ بکورد. گفت تروریسم و شر لروشلات ناوین هلوستا روسیا یا اوکراینا خردبونا چینه ولی خویا دکی کو دونالد ترامپ یه روبروی گلک پرسگیره کن به اوین کو دکارم باندور لسر برجمندین امریکا چکه. دما تو البرچاوی جهانی بی و دمه همی تشتین تو دکی بالاوان دکشینه. دما تو اخافتنین خودکی تو گوتنین خواهل دبجیری ده درباره آرزوی و ناکوکیان ده.
Di çalekîn hilbijartinê de Donald Trump behsa têkiliyên bi Rûsya re kirî bû. Ev helwesta wî bûye sedema xemgîniya gelek şîrovekaran. Eger tu siyasetawî binirxînî yan hewl bidî ji gotinên wî siyasetawî fêm bikî, wî demî tu ê gelek xemgîn bî ji ber helwestê wî li hember karên Rûsya li Ukrayn û herwesa nêzîkbûna wî ya hevalbenda gelek xetera. Di derbarê hevkariya li her du aliyên Pasifîk, rêkeftinên bazirganiya azad li gel herema Asya Pasifîk a geş bûyî şarezayên heremî dê pêş nekeve dibin rêveberiya Donald Trump. Divê hebûneke xurt hebe, gelek kes behsa gemiyan diket. Ku operasyonên geştina azadiyê dikin. Lê ev tinê beşek e. Ev mijara danûstandina rahînan û derbarê bazirganiyê û berevaniyê ye. Piraniya şîrovekaran karta Trump di derbarê karên derve gelek taybet dibînin. Li ew ê bimînin benda Trump, ka wê kê hilbijêre ji bo kabîne û qesra spiyê çawa nêzê cîhanê bibe. Me reaksiyona Kurdên Tirkiye li ser serokê hilbijartî Trump wergirt. Lê Kurdên Sûriyê çi difikirin? Ew an niha bi Amerîka şerê ji Daişê dikin û encamên girîng dest dixin. Şevirmenda fermandariyê giştiye Hezên Sûriya Demokratîk Nasir Hacı Mansur serokbûna Trump dinirxîne û hêvî dike ku diwarê polîtîk û aborî de jî pêwendiyên du alî xurttir bin. Biraz Nasir Hacı Mansur şevirmenda fermandariyê giştî Hezên Sûriya Demokratîk tu ji nêzik ve dişopînî hilbijartinên Amerîkî pek hatin û Donald Trumpê komarî ve bibe serokê 45 ya Amerîka. Li rojava ew hilbijartin bi çi awayî xuya bû? Tu bi çi awayî dinirxînî serok bûna birez Donald Trump? Wek her derê cîhanê vir jî her kesî lê dinarî bende netîce bû. Wek her derê dinyayê vir jî sürpriz hat çêkirin. Her kesî li bende bû belkî Clinton xitaba a serokatiyê bixwîne lê Trump derket. Ancak ava hişt me dîsa xwe carek dil vegerîne ji ber realîtek çikî rastiyeke heqîqeteke ge Trump serketiye bi ferqek pir mezin jî serketî ne hema cuda xuya kir nîşan da ki ew ölçiyê siyasetê kevin pîvanên siyaseta kevin pîvanên ge dinya li ser esasê wê siyasetê dikin hinek jê ki mesela serokê komarê Amerîka ne tenê serok komareke yek ji serokê dinyayê welatê herî mezinî herî bi tesîrê ew tesîra xwe tewayî dinyayê bike muheqqeq. Baş e li gel ve Hezên Sûriya Demokratîk ve çawa be tu çû pêşbirî dikî yan jî bendebariyên ve çi ne? Niha hevkariyekê li xurt li erdê heye û gelek jî encamên girîng distîne. Hem hûn û hem jî êrişên ezmaniyên koalisyona bi pêşengî Amerîka. Tu pêşbirî dikî ku demên pêşiya da ew hîn xurttir be berdewam ke? Ji xwe hem hêviyê me ewil yani hev hêviyê me ji îdara Amerîkî ve açû û anha jî hîn bêtir ewin ge her biçe ev hevkarî zêde bibe ji ber ev hevkarî pir eşkere ge ne tenê berjewendiyê Kurda ya berjewendiyê Sûriya tenê têdene tevayî dinyayê berjewendiyê ya jî hevdû ev gavek tarîxî mezin e wê vê heger tesîrek bibe wê pozitif tesîr bibe wê alîkarî zêde bibe tevge hinek kêm be jî helwestên serokê Amerîkayî di gelek ziyade li alî Kurda, li alî destekirina Kurda, li alî destekirina hereketa Kurdî gelê Kurd tevayî di wê aliyê de gelek gotinê hene kêm be jî hatiye kirin. Operasyona Raqqa destpêkir berê çend roja hezên ve çawa diçe û rêveberiya Amerîka bûxa yani çawa dikare pirtir piştgirî bide destek bide be. Operasyon heta niha pir li gorî hatiye pîlankirin tê meşandin pir bizanebûn pir bi pîlankirî ev gavê hanê tên avêtin. Heta niha tu sürpriz divê operasyonê heta niha derneketine li gorî hatiye pîlankirin û biçek zêdetir jî hêz mentika rizgar dikin. Mentika rizgarkirin ji bo gava ewil ji vê hemla hanê ge Amerîka karibin çember bikin
دفاعي علاقة ويش دنيا يدن قد بكن يا جي هزي داعشي وكي دفا دري دفا قد بكن ام باورن ام حبنا هاني حتى اصلكي جخوا ب كواليسيون ناو نتوير بسرپرشتيا امريكا و حتى انها هاتيه پر نتيجه مثلا قرتن انا اعتمد جي هولي بقرا حتى غريسبي حتى كوباني بقرا جي حتى كوباني حتى هولي غريسبي دي سابقه من بيجي سركفتني قالك بزر كرن هجر وقع ام حساب دكن راستي من بيج دسبيكا تنكرنا داعشي دسبيكا كتنا داعشي شخوا يعني كذا امريكا رولا امريكا ورولا هيزي نابنتوي تيدي فر اشكرجي هبو باش كيكي ناصرام قالك سباسيت دكن جبوان نرخندن تا مصاب سلاف جوره وش حمدنا ما شبان دنوان قالك سپاس صابي Xezeba Firatê navê operasyona rizgarkirina bajar Raqayê ji destê Daişê. Hêzên Sûriya Demokratîk jî di operasyona Xezeba Firatê de cihê xwe digirin wê ku hezekê giring. Operasyona Xezeba Firatê ket roja çaran. Ji destpêkê ta niha bi dehan gund hatin rizgarkirin ji bin kontrola çekdarên Daişê. Ji wan gunda gundê Tuwêl'a, Hîşa, El Naîma û El Taybe. Li gorî şervanên Hêza Sûriya Demokratîk got di encama şer û pevçûnan da hejmarek ji çekdarên Daişê jî hatin kuştin. Şervanan anî ziman got çekdar otomobîlên bombekirî û çalakiyên xwekujer bikartînin ji bo pêşketinên wan biseknînin. Ji roja got operasyon ket çalakiyan ta vê kêlê zêdetirî 12 kîlometr ber bi bajarê Raqa ve hat kontrol kirin. 25 kîlometr mesafe maye ta bajarê Raqa. û niha bajarokê Tel Esemin hat dorpêçkirin û pevçûn bi dijwarî li wir dewam dikin. Bajarokê Tel Esemin tê naskirin wek navenda herî mezin dibin kontrola Daişê de maye li bakurî Raqayê. نحن حاليا نبعد عن الرقة ما يقارب 35 كيلومتر خط نظر. نها امدوري رقانه للنيزي 35 كيلومتر جدا سبيكرنا اوبراسيوني ما جي هفتي و ديكا جميران ما قريبو 11 كيلومتران در باس بكن وما للنيزي 11 غوندي رزقار كرن جنافوان غوندي الهيسا و طليعانه امنها بري خددن غوندي تل السمن جو اوجه كي استراتيجيه وقال لك خلتي دهنا وامي هول بدن جو اموان خلكانا رزقار بكن و الكاريا وان بكن Operasyon ji du qolan ve pêş dikeve. Li ser dirêjahiya 20 kîlometr di navber bajarokê Silûk li aliyê Rojhilat ta bajarokê Ayn Îsa li Rojava. Şervanên Sûriya Demokratîk tekez dikin ku hejmara wan ji bo girtina vê dirêjahiyê têrê dike. الحمد لله كافية سپاس جو خودی را او بسن و هن گروپ هنا لبهن ودانینا دابین و گوهستن دنیو براما و سنگری یکی واندانی زیکی 17 کیلومترانه جعین عیسا و گندی مسیج. Têzanîn ku koalisyona navnetewî ya li dijî Daeş bi rêvebertiya Amerîka ew jî beşdarî Xezeba Firatê dibin. Ji aliyekî bi riya êrişên ezmanî û ji aliyê dîn li ser erdê bi riya şêwirmendên leşkerî yên ku cihê xwe di nav operasyonê da digirin. Herwiha dayîna çek û cebilxanê ji bo rizgarkirina Raqa. طيران التحالف فروکی شریین هف پیمانه آلیکاریه دیکن دی پوچکرنا کرسین تقینا دا و کشاندنا وینیان هر تشت آلیکاریه دیکا. Li gorî xuya dike roj li pey rojê operasyon pêş dikeve. Lê ne diyara çend roje dê operasyon dewam bike ta pêkanîna armanca xwe ya yekemîn a got bi dawî dibe bi rizgarkirina tevahî gundewarên Bakurî Raqayê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Bakurî Raqa. Li Iraqê jî operasyona Musûlê berdewam e li ji ber şerên dijbar gelek sivîl neçar dimînin ku cihê xwe paş ve bihêlin û ber bi deverên ewle ve birevin. Piştî taxê intîsar hatiye rizgarkirin ji balsupayê Iraqê ve rojane psadan xêzanên bajarê Mosulê rûdkene ceperên leşkerê Iraqê li gundê Şehrezad ku dikevîte rojhelatê bajarê Mosulê rojane jimareka zehefiya awaran dihêne evî gundî. Her wekû ew diyar dikin ku ji ber sitemkariya Daeş û nebûna xarn û vexarnê û piçrana hêza elektrîkê ew neçar kirîne malên xwe cih pêlin û qesta kempa bikin. والله نزحت من ورا القصف والضرب. بسداما توباران لسروان زاروكان امريفيان او بو اجرا هندي امبوين بنابر. نازحين من زمار. ام لدورا زمار هاتينا او هاتينا موصل هر يك جماعة شو آليكي خواهمن لدورا ربيعايا
مالبات من جي هش لموصلنا ونهاتنا آزاد كرن بشكل غير لائق بينا. رفتار داعشê berambêrê me gelek xirab bû. Wan zorî li me dikir. Wan got çima hûn li mijanakin û çima çaxalê dikişînî. Wan hemî tişt li me qedexe kirin. Lê leşkeriya Iraqê pêşwaziya me kirin û Xwedê we biparêzin û serkeftî bin. Leşkerê Iraqê em ji Daişê rizgar kirin. Goman têdanîne ku demê ew xêzanên ji bajarê Mosulê aware dibin ve kolîn û dîvçûn digel tête kirin. Bo wê yekê ku bizanin ka destê wan digel çekdarên Daeş hebûye yan ne. وحررنا منطقة حي الانتصار والناس جايين تجينا نازحين من الموصل. ما تاخا انتصار رزگار کرد. پنابر موصل دهنه ایره. اف تاخا ما بو پنابران نشان کریه. وان جنو زلام جیک جدا کرنه. ما آگاهداری لدورناوین چکدارین داعش هبونه. او داعشن دناو پنابران داتین جدا کرن. و کسین آسایشی جی جه خواهیه. پنابر لسر سریمه. گلک بخیرات نوان دکن. ام براین وانین و متشتک دجیوان نینه. Piraniya ew xêzanên niha aware dibin ji rojhilatê bajarê Mosulê xelkê gereka entîsar û semah û Qudsûthanî û mîthaqin ji ber ku ev cihe bûyne meydana şerî û rojane dihêne bordumankirin ji bal Supayê Iraqê ve û ji layekê dî ve ji bal çekdarên Daeş ve. Kawa Emer dengê Emerîka, rojhilatê bajarê Mosulê. تماشاواران دلال او بو کردوزیانا و هفته کو تایبت بو لسر هلبجارتنین امریکی ام بهوینه کو برنامه به دلوه بو نیرین رخنه و پیشتیارن خواه برای میل فیسبوک و تویتر جمره بنشینن حتی جلکدن ببیننده خوشیه ده حتی هفته بمینیم بخوشیده